Kublai saja simpat, fikir perlok projor kiba peit pe wasap begini video. Hari ke sini lah asing kadang benong ngelap benong berkedon ke kubur ke bapa ke video ke bahan tajam fi. Hari ke sini ni peit ya ke Sorkar jong ke Singapore. Ke balap benong lah sekawai na ke Sorkar ke ban ai ya ke nuksa ki wei pat kiri jong ke batai. Bat hak ke bekut jong ke video ngan wanra ro kendiat sebang ke Jingkhein jing dia. Bat hak ke bedai bat ke Meghalaya jong ke Jylla jong ni. Haduk kat no kani ke COVID kat kenda ke ktah. Bat hang ta kan sngewthuh dari haduk kat no ke ktah ya ke Jylla Meghalaya jong ni. Nengkong ban sngewthuh ikene yin peit shua ya ke rai jong ke Singapore government ke Sorkar Singapore. Ke Sorkar Singapore ke ong ba kan nom khein shuh ya kani ke COVID kat kenda kum ke khlam ke bicur. hynrei ke ong ba kan khein no eka tang kum ke flu. Hak tin ka singi la ban ong. Ke baiong khlieh ke set khmut ke sat ryndang ke penshit ke suhkhriat bat kumta terter. Ban sngewthuh kampa to ngin pet kendiat teligi points ke bangala ban ong let's say badai kini kidau ba ke Sorkar Singapore ke shin mekanik senjang. Ningkong ini pet ya ke Jing brio Singapore. Hadu ke snem arja kat kendai ke Jing brio Singapore ke long hadu kumbasan point hynrei million gut. But hadu me jong mentau snem ke Singapore kalau ai tiga hadu kumbalai point nyo million gut ki brio. Nadu basdang jong ke COVID ke kendai hadu ke kendai tarik kumbalai point nyo mentau snem. Has ke Singapore ke don hadu ke bahan riu fuar hajar terus bahan riu prangut ki brio ki bayo ya COVID ke kendai. But in pet shuh kendiat kat ngut ki bayo ya COVID kat kendai tat hadu benai balai jong mentau snem ban sngewthuh kampa. La ong ba hadu benai balai jong mentau snem ki bayo ya COVID kat kendai ke long hynrei po hajar sanpuar. Menta la da fi pet ya ke hynrei po hajar sanpuar ke bahau benai balai jong arja arhuai. Shua ben pendep ya ke jing ai tingka ke balai penyu million gut ki brio. But ikan riu fuar hajar riu sebaan riu fufra tat hadu ke kendai tarik ke benai penjo mentau snem hadin bala dep ai tika lai penyo million gut ki brio. Kini ke artli ki number kim da don e ke Jingkhein. But nak kata ke daung laban ong baka jing ai tika kam penduna ai ru ya ke ni jing safriang jong ke COVID kat kendai. Kalong rukum ju hagari Israel minta kamu mat shibon ba kini ki positive cases ki bri ko bayo e COVID ka kenda wat hadin bakala jan dep e pan aitika ya baro kinong shong jongka. Kabasutan shu ban pet baka jing yap bri ha Singapore nadu basdang ka COVID ka kendai hadu minta ka long tang live ho 100 mut. Ila banong ka dai ka barit tam na jing yap bri ho bertai hak be dai ni ka COVID ka kendai. But let's say they niki dao. They niki points giving la pet baka Sorkar Singapore kala rhino bakan penklano ega jingmot jing berkat. U minister jong ke Singapore u ong kumni. U ong inom kren shu syapang kat nongut ki bapang mentasi. Nginom khen shu kat nongut ki bapang mentasi. Kat nongut ki bahab an tia ki ICU. Nani kat nongut ki bahab an ai ki oxygen bat kumta terter. U ong kanik baro ke jingpang COVID kendai kalong tangkum ke flu ka banga ong minenengkong. Uang bangin numla ban penkut no ya kene sendan mentamta hynrei ngila ban penkelai kene ke khlam. Syake ke bakam da jur than e. Kum ek nukum kanuk sa bangin kot no ka tangkum ke flu. Ke mga omen ne ke ningkong kum ke baiong khlieh ke set khmut ke sat ryndang ke penshit ke suhkhriat bakta terter wang shu ngin pelono ke kum tangkum ke jingpang kti ke jingpang kejat ke jingpang shutur bat kumta terter kanang bagi brio jong kari jing kilak ban ya syakmat hak jing em jengki hak ju ru ke por wa hapdeng kini ki COVID ke kendai ke jing aitika ki kinhon ju ki doktor ha Singapore kila tho ke shiti ke bakerki sha ka kinhun ke bepet jika jing IT ka po Singapore ba ong ban ong iki bakin sang no ke jing IT ka ki kena samla hadin ba wei kena samla layak no tang kendiat por hadin belad belai ya ketika
Bat kumbang ala keluar meneh bahkan bastang. Bahkan di video man keren duk kendiat syapang ki Jingkhein jing dia hak bede bagi Jylla jing ke Meghalaya jing hadu kat no kene ke kobet ka kendai ke ktah ya ke Jylla jing. Okay, tom tang ini peit no ya ke Jingkhein hak bede bagi kobet ka kendai ha ka Meghalaya jing. Phila ban khen kumbang khen mangaru le sen da phila dan por. Ai ning kong ban shuh in peit chwa ke jingbon brio ha Meghalaya jing. Kat kum ke estimate ke Jingkhein kelum ke jingbon brio ha ka Meghalaya jong ya ke Jylla Meghalaya jong ke long life sau point sau lak ke brio ha Meghalaya jong. But hadu ke kendai trek u Julai mentau snap ke Jing ha ka por men step ki bayo kobet ka kendai ha ke Jylla Meghalaya ke long san pulai hajar arspa sau kum jyrhoh ki bayak kat kum bajing ong ke Sorkar ke kobet ka kendai hadu ke step jung ke kendai trek Julai arajar arfuai kilong praspa kendai pho menta ban yo ya ka percentage shaktin kasi le se ban ong ke Jingkhein na ki spa jang ke brio ki bayo ya u kobet kat kendai ngin le kum ne ngin shim ya ka number jang ke brio ki bayo ya u kobet kat kendai ba ngin divide da ke jingbon brio hapo Meghalaya ban in pet kan ngin yo te san pulai hajar arspa asap lada fi divide da ka lai pusau lak point lai pusau point sau lak ka answer kalong 0.015 entah ban kam shuh tongin ya penkelai kene haka percentage but lada fi penkelai kene haka percentage kalong tang kumpa iway point san percent kabut let's say na kashispa ngot ki brio ki bayo kobet kat kendai kilong tang uway shiteng ubre shuh ngini peit ya ke Jingkhein kat no ki bayak na u kobet kat kendai ya ke Jylla jungi ban yo ke Jingkhein in shim ya ka total number of deaths lani kita ka Jingkhein jong ki bayak but in divide da ka number jong ki brio ki bayo ya kobet kat kendai kamut praspa kendai pho divide da u san phu ar hajar lai spa asau ke jubab kalong 0.0 iway hynrei ban kam shuh kamba in penkelai kene ka percentage ka Jingkhein ki spa lani penkelai ka percentage ka long tang kumba iway point hynrei kamut kibayap na kobet ka kendai ka long tang kumba way shiteng brio haka spa but menta shuh ban kam shuh company in le kene in persang banwat kat nongut kibala ban ya lada kiyo ya u kobet kat kendai ban yo ani Jingkhein in shim ya ka number jong ki brio ki bayo ya kobet kat kendai but in multiply in penbun da u number jong ki brio ki bayak na u kobet kat kendai kata kalong 0.0 iway hynrei in multiply da u 0.0 iway san but kejubab kalong 0.000 r but ada yang penkelai ni siapa percentage kemile mana kan long tang ba 0.0 r percent kemut bagi brio ki balak ban ya lada kiyo kobet ka kendai haka Jingkhein na kispa kalong tang ba 0.0 r percent menta ngabu api ke Jingkhein ngabu api heka jubab ro le singla ba phla ban yet pnya phla ban perkhat dal de hato kani ke number 0.0 r kani ke barit ne ke bahe hak ke bedai be kani ke kobet khat kendai tanggup tam da sing nget pelayo ke jisha ke jisutu bat inget ba ke bro kin ya har kom badai in let bengin inget bengin lat no ne ke khmut wot in yo an ya check ma da ke jing em jini baro